mang kengken melah atau jelek ane Jumah dini yang purut yang bapak niki jada ngomongan do abu kangina melah ane Jumah kangin atau jelek benjang di jero kangin do yang abu main lagi pengten dados bulan uyut niki warang kadeng warang lagi nikelnya Aten jani tiang nunas masih dikenang para pengelisir niki warang kadeng warang niki calon niki pet pada wenten pisunu nge sampunan niki gugur nah makin niki nak biasaan pesuno nih kacang mentik oh bendang dah kene kena iya kapah mentik pesuno de nyentuh anggon sekel mana jan adungan iraga sarang dua nikut mantan jan niki ngulas saking bapak niki wau nak kita wau gitu. Bejikanya niki awit dasar iraga luung mangdes terus luung ini dayang antuk enten mangdo ngantos munggah ke R3 niki komang kangin nggih kan uning R3 nggih rong tujuh gitu oh nggih ampura niki gitu oh enten pengajapan bapak niki gitu tapi sadiratos tentang pengabdin saking keluarga sampun laris Presiden Muhammadiyana Interbentan Kaki Ambang Datusnya Presiden laris saking keluarga Puruso lan Perdana lanturan Komardi Manut Darmos waktu sampai sampun ngati wau dan kala makin mungkin sampun alah mangkin maka kalih mangala saking Puruso lan Perdana Rauh dalar keluarga Puruso lan Perdana nyangkepin sarengin muka saksi ipun maka kalih titiang keparikut dados suami istri yang sah manut adat lan